put pay yang. Hello. Ajolo wondu juma. Otiga wenye watin. Tarakalo. Wango mo bed siandek. Acha hoke jolo panelists matie. Watie kin wakan. Ajolo. Lady Grace matiga hosting one. Really. Apoyo viewers wing. Apoyo. Ajolo Reverend Dr. Alfred Banya. My aim, koni ubelo bodu, ajolo, kila ajolo, Paul Kilama. Apoyo. Ajolo, Omega, Caesar Public. Apoyo. One thing we made the killer under the Caesar child to get door, European. Thing what can make the killer from Lutela check manyen. But because I teach New Lane, it's actually donc the bit local will be the key when you pain manon one take it, you don't pain many probable fall. And the woman did when you kill or can well it's hard, she American look, pain my American when you know. Pensier ma when you know and penyo you what take low commission and a dual again you think it will out of your rocksha maybe when you look padano padano come check manyo kekaro doggy again quero and my tooth my walk check the you down you know you try when you come padano ka kwen kida chicken na milk yup kede you know ko about here e kom ngom rum me customer land ti pin to wan ma no milk bed you know on time ni milk no bed pin ki dul man ke low commission ni like one me time about ge ko about the pen how back of the what cha do milk ineni I shed bon garmo bagbo ramu kwanyo dum ki wai and then only Johnny and Charo low commission ke twaro temne sidong dama udwa la game kum lo kan Reverend Dr. Alfred Banya ana mi ko ngana mi la game ko go to be Alfred be ana po moro panelist weng ke lo winwa ke lo neno weng yeah connection adoko ruenyo ko chamoni apoyo chabeto karo wan uneno lokum lokum check ma ubibino nyo check manyen ke keta gwa gudu kwede lok ma tik ke kelo lim yeah actually la pen ma wabedo kwede ni Lutela gibigina Lutela manyen ma gi tika donyo ni kono gen gibi konyo ko actually ni ning meneno ni check manyen ni pel deal lok ma teach ke lim ma bino ya actually kar ma walok eno check achel ma la dit ngom kwe waju ni nen chalo ubibino aye check ma ki waju ni land amendment bill land amendment bill ma ano wayo ki bikelo ni miro waju ni kaki no ngom mo ma tie no ma pekitika ti kwede chiu miero ki kwanyo ko we ki tim ki gine tij ma kelo don lobo chiwana we loki eno ni romo bedo tek pien ngom kwaro dano romo neno ni tie nono ento no pe tie nono no tiche tie mogo no gwa ke tiu kwere medwa mogo no gwa ke tiu kwere machalo gine ki weko ni ko roji ka ke bi ka mier ke chak ti kwere
guok jema tie ye bene chalo yeri ki ngoge ni guok no ki tiu kwede me guok opajo ki tiu kwede me pieto le kuna le dong nok bot wani guok no gena joma tiki le no ki tiu kwede me guok gena me guok le ki jema popol kita no mono wajo ni ngomi en ni dong peki tika ki peki kwede yen ti ya chul ti na dog dang pat na ti chulu yo kana chula peter ni peki miro tich ki ngom iyo ba kelo gine ma kelo lonyo ti gini eno ni wanene gwok nyo romo bedo rieko me neno ni kita laro wano ti ka lok matek pi ngom kwar wani gwok dong eno ni yo me kelo chek wek kit loki eno ni do gire ugire ti ada waloko bene pi sovereignty bill ki kita romo di kwede dano ci dong Dr. Caesar wachi ka chik mogo tie ma deyo dano kumeno pingo pe upenyo ni gine Uganda tie ki gine tie ki commission gine ki law commission kita British pol chik wa upor pa British tie ki gine ki law commission matimu neno lok madoke kum chik madiu dano ki kita ki romo loko kwede ci ada aladip ngomo kwebe wachi yes Uganda law reform commission tie ento tiji mere me miyo tame ken pegi romo gine pegi romo loko chik ci ambe agamo lok pa aladip pa Dr. Caesar ni gin madong weko wangwinyo wiwa ye ni kaini neno ni Uganda en law commission ma Uganda ni ada romo chung matek ki kum chik mano ngat mukelu chik ki eno pian law commission gina ye la dit loba ye gina la dit loba ye chimu team appointing en chik ma wan wachi di wani de gina en la dit loba ye ker ye chie chidong gina joma en chimu ni ada gi romo dok tich ikum chik mano en do ye ni chik yen gina chik yen ni be tie chik man giloni the Uganda Law Reform Commission Act ma wajo ni president ay chimu won kom ki commissioners weng attorney general nyo ngata loy chek madit i Uganda en miyo mer machalo tam miyo mero iye jomu nyo ento ya gikine la dit loba eno chimi ki chek pol chek bene mano ukati beno chek ma la dit loba ka kana yo kero ye chie but chek eno ni beno ot keto chek ma polle jo ma chwako party ma tie loj aye gina eno gugine guye ni ukare chidong eno ni miyo pe wabedo ke gong chwiny ka commission ni eno romo chung ki ada meneno ni chik magi kero madiyo dano ki lok en kitana gina agigo kwede eno ento wajo ni gwok nyo ka kineno diero mo me loko me keto chik i district i level me district i level ma doktung botwa me tic ki gwok nyo kama ki romo keto ye bylaw la dit ngomo kwe wajo kar chani gi kero gina gi loko matek ko weko lok me mat ki kero ye bylaw lok me saket ki gina ki joko pia ni kero bylaw ki bene tie gina ki luo ni ordinances gwok eno ni be ki romo gina
ki romo neno ka gwok local ordinances nyo chik ma piny ma tung ma no lugo district ki romo ketune ma luka ki kit ma ki romo tich kwede ki ngom nyo pe ki romo tich kwede ki ngom ento pol chiki eni wen ki wachi umiero pe uyoke ki chik madit ena idong kama peko bino ye ma ka ki neno ni chik ma ki kelo ni dok ti ka dwalo te chik gine madit ci gwok pe ki ye ento polo ki romo neno ka kwe ma gina kumeno ki romo timone ento ma piere tek ka ye ma doge kum ngom aye neno ka level me ngom ki romo keto ne level chalo me Milo land wek at least kas ngom kwaro ki gine ki neno bedi ruom ma malo pe bedi i ruom mano ki chayo ko chale wachi ngom mano pe ki tika ti kede pien ngom aye kwo wa ngom aye tich wa ana neno mu la wo bera neno program ma ki luoni gine One Luo TV kita Lutela moko ma ki yero gitika bino kama leng me wacho ni LC chairman me LC3 me gine kabedo moni inwaya ukati kama leng ni gen gitika gimero gi rip chingi wek gi beda wore kin gang me jingo chwiny dano wek guchak tich ki ngom gi ki agricultural officer mo agricultural engineer mo matika puonyo dano kit me tich ki pi me yor ne kum gine kum ngom wek wek jemi chalo pot dek ki ngom gine ki pit uberwe ka wacho ni ngom ti malach umier ki dano ki gine ki jing ko gi wek bugin guchak tich ki ngom yo mati so level mati locally dano be dong tika tama beju ma ki romo jingo kogi endo tami enu umiero rwate ki tam mano weko gong chwiny ni ngom ubi bedo pe ubed pe wek ging'eyo ni ngom gini tie ngom gini ngom ma ki romo tiji ye pi naka dok bene gi weko ki lutino gi me tich kede an ka weko mega Kenya apoyo An apoyo de twal yeah apoyo look me kid ni check ordinances magiromo kerune and actually kadong ge penyo gamende ka kwen magwang nyo twal yok ke check manyen mo tam madong no rojo pajo do chaka kodong mamier ke mede kede pange ka panelists mo mil dog come question in log melo commission your local ordinance ne okay Rodobino No, Ruorobino, yeah. Now, Ruorobino and Obirka dropping off the pangayo how much when you are maybe I got a question and then the donyo boy bino okay Amir Bilnum but Paul Kilama you don't necessarily need to answer this question and okay take the comments ma Doricum look minya you teach 12 gamane Yeah, and apoy mi na kare. Pati ki lok ma pol mamera loki. Piani isabet mo kara ber pere lar lok ma ber tie. Ci pura tika ponya ma da tika ki kit ma chalo loko wor kere sabet ro karri. Ka yani pi gana lokum what they call sovereignty bill. Sovereignty bill party ki details na kita tikere ento kitma ko ka tikere wiati anyang ni amendments mo beru tie ko meri kwanyo je mo ko machalo dual citizenship ki ngo gi no kwanyo iro beru ki dual citizenship juma woko
Chalo wan gini pero water to foreigners kino no gini merone. You know bene kira na kene is not enough. Pero yang chon ma wanong lo ken la kuri chik ma di down kitino no pega ka in ki nyuoli me Uganda. My ancestry ni ti Uganda. Piti gin chik mo malangar motor agi wo ma wajani o in no pa Uganda. No, that's the most ridiculous thing. Kiri kan bene British makinywaru kan ancestry iti kan kongo you be better walk off for as long as you want. Kid ma apo gana Bob Assels advisor pa min. Ono dong British passport be dong paka. Kiro bero Uganda kuja we lo dong me pe mirne me du kan be no dong pe. Ina no. Kar ma jemo sher ba leko. Jema kan yuti mo. Bob Assels no passport back dugo bero kan. Yeah. Dan makinywaru ma rules na tie lo money peter waje legislation ma ter bino chino mero ti kwan gini no no kereberu ti mo crime mo court and I mero ngol lo ke wi ni ini ti mo crime ki teri but and pa ki kwan citizenship ko kolo petima no chidong is very sad man no ni jo mo ma wano nge ben kama go agi ne ama pepe ki nyaro ki ilo Uganda nyo kwaro ki rules ibene peke Uganda ene don't think deciding ni anga ma mero bet Uganda ni anga mero po bet Uganda so ta mai lo kum sovereignty bill tikiri no ni meno du jo bill ma di dano do bene pa na kita sovereignty bill mo ni to ke lo kere wealth actually lonyo pa na kere nyo employment teach panen kita sovereignty bill romo kelo ne kere kidong lo kom gena ULRC Uganda law commission law reform commission yon ino ne gina Obama wajo tiyo ni law ma query no institutions ti ma tech the legislature the executive, the judiciary, no get part. Pek ngara chile lo le weng. An institution might tea Uganda ni weng ngara chile lo. Any better me appointment kono a commission market and a department of command. Maka in a list of who in Uganda. From department to department, public sector, private sector, banks, institutions, weng ibina on a Kakabati minority and it disproportionately represented. It's more or less a colonial project. See, and then I Genonio Kono Law Commission, any 20 Mogimo, Kidma, Reverend Brian was conflict of interest here. Bianca Admana pointing, law commission in Benedoke and I been passing legislation. Kano legislation, but down my mero undoing legislation money at the local level. Go be timber. So kita anan kane what you going round and round in circles, shallow walk my mirrors. I'm scratching Ibe, where, you know, Ibe perong ma came in wing, what big recomano. And then we make a lock, down my kin gang round and mati, and a miro gamente, manyen, obian, ike, kawakan and kira. The representation, parliament, ma kumere passing on law, on representation of parliament is pretty proportionate. Pretty parliament moment I am with Jack Lloyd Ken. My western region, take MPs, my loyal Buganda, North and East combined. Parliament but don't rigged. Wangai ye ma pol ki rigging ka down sharia. Ka ki degi man ki kwani ka iloko ma tek to alma
kom gamende ben chi pone gen pe du tina na che lo memma mo ma pa ku du all over the country whether it's Buganda or North or kind of tech total ipone queenie ki kwalo so what are discussing Germany meaningfully environment matikitin kom karni yan me wek Germany wan merno timani at local level me local legislation bylaws in our no central government in support and to bylaw my enemy team not in conflict by central government be to you so ana gyo me gaman check ni gino wati ka timu nani tira waju kene romi gwo kamero scratching ibe be no we require apoyo ana poi de twal mera sis public Emilio Gamaloge. Yeah, na po ito tual Dr. K. Jomoti kanelwa. Yeah, I think look me sovereignty bill o bino giliete chi bino kwe kenya ma tien look mo madati ne dok ne o loko gimo to tual pe. En merkere wa chi nature gibolo gimo ne me gimo wang gimo gore. Ento ngato kilo bill pero o to tual me kilo ne kin luak. Para tamani ana mero po mere luakai kito ko neno bill ni wang matut o wego jo en magotero ginen bill in parliament it actually took in kiro musée Paul Kila wayne obibi ko medo bino waji un po no don le wiche don teo matera da o wega don ge katri waji Ugandans don't pay foreigners again. Amir for America Danama pedongo giving up. And why carcha berga wajeni kawa were giving up. Berisharo jomoni chera medong again. So there is no giving up. Kagimatie gilar mere loke. Sovereignty bill and then why Gilmo would I check mono don't teach on don't pay. Kacha lok me currency gi lok me ngo gini no dong tio chon mano giro me tikere but gino mo ndong kanjo mo kelo dong no kelo mi dong ge la loke ana po to twal jo mago pago giving up bu be ka la loke no wero we watch le week ben of maro gi chigo ko nje mugu ana neno mere gina no mir nen lok me bill ma be bino manyena ye kita mo ngamo kwe gina ni gina mi wa yo be ye kumbero and the same effort in mo wan tio kere men neno sovereignty bill matuti mi be wangwa be tolo men neno money ma be bino ni makai tama miro ginong mere MP ma chel nyari mano rwate kitamo no wan discussing it for lu kanji wachi kala kirjam ino bino wan mo gwenye tamke du wek inite lok ene wati i parliament ngom en ma te Uganda ba ngom long kagamente miro timo gimoba yam no ngitimo ko chonya gino mo ma dok lo mo dok ma cho ma nyen ma bino ma che lo gimo ma yo dan be suspicious ye dani because ngaro cha waji dok ko kele lo ngom mo ni si don't kill suspicion da lore or yara di mati Uganda kan ma dano mi ngom district o ya ger ngom no kelo lan amendment bill mo bill tie odi kwan gang kwan ma gero i Uganda kan yo all over karcha ma independence binuli bano je ma dano mi ma no gi ber pingi ne ceremony en romo gang kwan gin mo en romo ko dano el kage wachi dok kelko ni amendment bill ningo olu ngarmo mi ro factor ne kamo kan se factor ne ko ngagi moti wa won ngome be petit shareholder ye bien no mi gi lo chiko I think anyway gino wa kelo suspicion i twin down here no ngom moti ni do ngom moti cheke don ti kage mi ro gang kwan
gichero kaka mwane gichimo cher mwane gang kwan be kakany ka gimone tie mamite gichimo wachi ulok dano en gino mone tie mamite kakany lok eni o ka dong unda pingomu walo bilo wek ngome do bit pangar kene ngom man ma wachi ngom mabiro tul nono en wilo en duju ngom miro bir ka tich wek every year wek ngini ngom tich en ni ton Benong luong ni char ko kay Latin matiri men pero wachi upu weng miro bit active o weng cha mo ken ka no mo mape ti cheno ti bit no eni tam mape konyo ngabo kania ngom en mawati yeni obe konyo wa muha mia chel muha eli wa chel dok ba bipina nyim kiro ne ngoro ma ti ro ne to twali anda kuri lok eni ngom bino nono gibi kwanyo ko ni gitim ngo gichoro ye diang ba ku noti baro gangabara the idea making in a tamel ka no ni woti MPs ma ria dek ma giromo wi tamma pat ki ngom ma ti no giromo bir ke di pinyo ji local legislation mo in ti baro chapa dan no ngom ka mit development nonge ibuti Uganda mo ken eno pe me lo to ne customer land ini chaka lo to ni kai waji ti customer ngom pa jumo eni yung ini waji ngom eno ngom pa minister of lands nyo eno ngom pa parliament. So I think gine reasoning mo go ati tamne ni jumo pretty serious i dog teach man mano gine ti ni gina miel no en mana waji ka no waro no MP mo maromo lo parliament ni the best state na ngomba na wek ngom kon dano wi komeni gi mer gi promoting me lok me litino me no agricultural skills kano schools mo tie ma yama chon chane gi chwal me litino actually ochiti soil management gi agricultural gine eni wa kube kerewa even processing skills manoli ti actually giramo kergi pen look eni ku wa lokolan bill kono factory mo ko timo kono ngagi mabini factory manager ne be no nyi parata gi actually so jambi tie mo ma tie mo no romo konyo ka bill mo ni tie mo bino mir be bill me encouraging sponsorship me agricultural institute here we gang kwan egin yo jing matek ti nong gine environmental protection kita mi witi ker gi ngom gi ngagin institution mo charo veterinary medicine yo veterinary skills ni kare ti actually mapopol maginge tuju tiang ni ti skill mano ramo konyo in la tuju tiang mo ti kai ichire tuju tiang pia rio at 5,000 each no ti cente. So I think our MPs magati parliament we are got them encouraging the Kirchhoff community. Yamano extension workers ti ma kapu money power team mabe kira ki poor kere coffee kono combine dong a district achira nyo even a sub county achira no ngarmo ti ma ponyo dano ikit me tigingom. So and amiro mer girne me wani ame sovereignty bill in me do kargiliete gino mo ver mo lokado 12 mir me no ti me shutting one juma wo ne ye mo ti wo ne ye out but le wi do chiro shimawi so gina be ma rongo ti wona employment in Uganda let us look out for like we reform mo ma ti wa ne but we actually suggest a different approach to teach actually NIMM skills but it actually kira mi gi teach kere diang kira mi gi pu kere environmental protection ge jamu ini and then processing industries mo no ma ramu gene pingo la ti actually mo po kira no mi gi ramu to kere mu yeme ma gi ramu packing gi supermarket kari Uganda kari East Africa gi lo mo ken diju kira ge packing kere nyim kira ge timo kere ngoni
endo kur ni land amendment bill kurunga kuno skills but it ma miro ti ingome uni peke sipo be konyo tina choli kulu so legana ti both members of parliament manyen ni kainen gimo biro ma lokum lana marma bill miro kuket kum ka chel chala po choli parliamentary group nyungat ma chel marma winyo lok padano you why many resources ma mite me kwanya chili ere me wakati na chili ma pol o punkin me tiki ngoma ye pedong ni kwanya ownership me ngoma ye kadong gitimo ngoni eni nong yo ma bo me kwanya ngom ibotano ana po to be Ana po di fan. Okay, amiro bino borwot Fred ngam ko tie winyo Fred Fred pe tie winyo Hello, don Yeah. ana poyo twal tin watika mete kidogo kore ma uno wan we. Abera winyo lok maduong ma members obero ka kapekere. Pole megeti concern ikum kit jimi bokene kidong implementation. Ana kikin annually mi Uganda mati very frustrated. Kiti ma jimi timekere. Kung ana chak kigin manyen mafutie malietem. Ena ye kare magi kapigi sovereignty bill dano logo wano chero was making press conference or choice statement kichwali parliament machalo CSOs watamo ne konyo ana mero wajene ni po konyo tiane chani la dirlo kero chie I bill man bill do aro dugo an act of parliament munyo do dugo rong chieko gin ma wego jimene pitika nen tutwal ena ye lock pa speaker mi parliament machon Anita Mong ma ana mero wajene Anita Mong setting record mo ma ngato be breaking pay e Uganda record mi confusing gamente record mi nyoro ki gamente ni ka Fred I'm dropping out of there. Fred po dropping out ma to accept network. Yeah. Yeah. No be ka ba we ko look Anita Mong out pen man do dong police matter dong Ka gina Ika do. Ahmed we tia dugu. okay mede Meru med Ika we do. Ko lock men lock. lokum impact megine duoge me and sovereignty bill eno. Kita bera wacho ya chaki neno abera neno la wa neno One Luo TV chi kibera nyutu lok pa Franklin Okello ma ena executive director me Gulu NGO Forum ma lok ma tek ma da mu wa chiki eno obidwoko ruom me kwo piny en gin gubeda lok ka choke ma bulu private sector ki en gine joma pe jenge group ma pe jenge kum gamente no gitie ye ma waj ma tek ni billion ubi gine ubi gao dongo lobo ubi dio luak la wara chel ma ginwo ni Richard Onen Chan matie Gulu City think tank wajni kabedo me puony ma ubi gine lokieno bidiu gi pien research ka bitimo pol research ma gitiga timo gitia nongo tiana ki woko
endo research ma dano bitimo miero ki kwed tere ki nen kagwak gina initika timo research yeni ubidiyu gina ubidiyu gamente pien close ma wajo ni pemiero ki bet ka supporting gimoma tie political putie bili eno chipe ki ngeyo politically tere ningo in ka tika timo research magwak challenging gin aduogene bi challenging gamente eno ni gibinero ni tie political ko nyo lok mo ma tie gudu kum gamente bijuang eno ni ubidiyu dano ki kum bede gen wajo ni CSO ma ngomo kweo bera wajo la din ngomo kweo bera wajo ni civil society organization joma kum bede tiyo ye kar kana gino lem gi ki wako eno ni duju ubigine ubidiyu gi chiada kuna ki wajo ni ki loko ki kwanyo lok ni dong joma ti wako pe gine pe dong ki ket gini gen pe anywali me Uganda ki kwanyo mer ki bil ento putie jemi mudon iye ma pudu bibedo ka diyu dano ana ye miero wagine ma koko ki bot joma ma tie paju kuja ma gi ng'eyo ni bili ano bi gudu kum gi tie kumeno na mete ka med eno ni madok kum lok kum ngom lok umera sizo nyero publics be mada pian en program achel eno aneno kita Lutela ma tedero gubedo ka lok kwede madok kum kelo miri bodano metik ki ngom kita ini wajo ni la dit publics puony inwoya kenyo gen gimiro keto center mamiero ki puony ye duk tedero kit me pu iyo ma kelo lem kit me tic ki ngom kita la dit engineer me agriculture ma bera lok kwed gi wajo ni pemiro gina kumeno pemiro ngom adit pemiro eka piera bich nyo eka piera rio kadi tie ki eka chiel ka ing'weko yo maber ma bure mogo gina igwoko yele bure mogo ipirie gina konyi kelo gina kelo lem chi ada dano tika yele ento kiti wajo ni Lutela mamalo e dong miero gu gina gu jing ko joma tika channe piny kita neno kwede ma bedo ka ng'iyo program ma ki lok ma tika time paju joma paju gi tika yele ento dong kony ma di ma ki chiyo kwede kogi atika ne Lutela mamalo ayenen ni tie nok apoyo de twala Alfred rot tika winyiwa eromu du wichen Fred okay Fred nen chalo put tika no problem yes atika ana miero ni ana duk chien pien okay du chen yeah Fred tie mer network nanti ka yelo ne ba online atam ne wak ramu dugu poro dong na okay let me say something about it okay don't come okay apoyo viewers ke gana panelists mago telo yung telo ke tama papare
And pull madong chinchaki law, mawa law last week. Nero ni lo kapir tek en keto puo tio tem to tole na lo ngom kwaro kikita nero umber da partners mo kan gi tika waje nene miero no Lutela ma don komberi piano komberi ke ker do dan ngo timo swere ngir o MPs manyam ene gi miero ke dan mo machal gwa en gena you parliamentary group gena churi parliamentary gena group ki pangi ka jome ro to pa jo bere ka no duan romo a ki bot gi mer pianero ni no duan ma a ki te engane kien gan obin wek ki nen ni ngom lo ke ngom keta ki wai ni pe mier da ke ket chere ye obin ngom mier dar ti ke kagaman ka chele chen gi tiki ngom gi mier ki mi ki wek gen uti kede kita gen lu diru kaga gitie ngom ke ti kan ma kun cha ko ngom ene ye gwa ke wache ni pe ki chat ngom wanga ngo lu diru kaga ki ke lu diru kaga bene ti ye ento ki wek dan uti ki ngom ki pun dan ki chok twin dan ki nyut ki dan ki met kero ki dan ka kit chen en ma ni gen ga me ki mi en ka mo ni ku ber ka mi ko PDM ma ki mi me pu ki wek dan fu ke ki pun ki dan me pu ene ki di ma ngo konyo dan mi pu nyo dan me pu miero be do ni ngom ketam no ke twere do ka man nyo area man gu bien ki ngom adi ma ki ti area ngom ti peki ki biara biara miero ki bet ki gena mo ma nyo ni kai noya ngom eni ngom nyo do ka mo no eni enu let wa eni ngom ma kuman ke ki bien ke pe gem to ma bien ma gi nero mere anena git kai ngol kar ga mo ngom eni pe ki tiu ke enu ne gi na mier ki nene po time lo ke eni mier ki duok bot ka nyu do ka mo ni ka chela kene go wa ngom gi tini li yen ko bebe do gina do be right giti ka mi to timo eno ka ta gino wai ka joma kar ke lwenye dano ke mu te be ka amoni pa be do ka gi ma do ko ngom gi ene be ne pero ma ga me de yo ke dano a wa ka lero biro nyo ko wa patero do piendo be ke ne do ni me ne ngom gi ti ene do be ni en kama ji mu ken ma right me mu ti me en so an lo ma ro mo lo ne to twal pere pat ko mega en no ana po de twal Christine pode ba Foi atual moto botu wen moti on panadis matin beda ke jamati ka kunwa anga pa bi lo ma tuon politi ne anda ti bunya ke tara ke tala dit pol o wani ende friti fonya amba ti bunya ne da hati fonya ti mama tuon pere e amera chwa ta ma chalo la me yo grace flu wa ti tira lo chato ngom mi adan go bore chiek no mi be tie kadi man ma chuli ko ker together te kwa ka chuli ni kadi ngar man mi ro chato ngom mi don kong joma signing mi chato ngom dan ko be do kadi jang ma padi pa ma aki ka moni wero kit oni wero ki nge nga ma ti wi ngom I area moni nga ma mi ro ngom ma ti area moni ngom me klam moni wero pe ni ka ki ker kuma geo ka ma padi ma giti ka wi ngom ki nying lu ti na chuli ta ti ma giti wi ngom ki nying gi on ngar moni ti ki wi ngom ki si do dong dir ma de na do ngata ti ka yugo a dong pa ki ngata dong ti ka ki char ngom bore now kadi be dakta ba wa en lo ka ma en na ki du TV ja tani kano ni ki romo lo romo ka to da lu ti a chuli ka che lu ki che cha to ngom pe ngom pe la ti na chula che le ka ngom pa jo ka chuli me pie to lu ti na chuli te lo ka ni a chuli rom be kadi ngom me pe ngom ma ko ro en to rom be ki che ye en ti ma ka da ko en la kwa mo ma a ki di kal ki ni
no peke ki kabel ento no mi do che to don de ngom pa jo mukana ti no mi ka cha ngom tie ko be tie ni e bi char mo mi ni da ma to sign pe LC ki kan pe won ngom mi kan yan lo ke no ti ka da ko ta ko man da ma po le pe a ki ro ko ma na po ma da okay Fred do dropping out don't kong mail my comments for viewers Capredo do what you don't want me in a car Amir merigi mo manok doctor. Okay. Ana neno ikar mon man lokang mo chake to mo dina to toilet bela chalo statement money but legal experts matigang kuja. Pero gina ma no gibut gina intellectual aboriginals people mugo magiti a claim lokang ngomgi. Actually the text boru to atogi but jomuken magiti legal farm ni. Ka inen development money tia binu actually mano kele chalo develop investment mano konyo actually mano either actually tiki share ye ingomman mano giti tikere. There are clauses mugo magaro kerne come agreement money enui. And I will find the clause in magamacho le mono charge sharing get down more widely WhatsApp group mapapa. You see, kangar mono bino wachi investment money team mite. Giwinye gijo money ni. Si concludes choyo ni. Gichoyo mera tini ngom ini wangi ni ngom kwaro. Ki pijoma ko pijoma dongi yoge ki le kwae mabibina yim. Wan tiyo kera tiyo ke ken. That short sentence will be tea in more can magarmo billion with investment here actually. Ma kadi gang kwan kadi secondary school no private school manong and man mero kerne kum gine in. That clause needs to be tere gimo can matime ingom kwar actually kan ngomber mangar mono wila tis say town kono kwene gine mero pat. But ngom kwar niya jomone gi mero bin investment ni kono ngage mano go winyi gi jomone ni this close ni one company money in wange ni ngom kwar pe jomako jomadongi yoge gi pin kwar ma bin nyim no te part of the close bag signing of the KN where kind of Muhammad Chel no claiming in the back would be possible. My suggestion ma bel kami na karcha ni cha murung gi bidio para gi dawa kwal wanga gi ti ngomu but no close money in ti no u kedo very clearly ni joni gi ti gi ngom ge ken ana wacha ka med mere ni ge ken ana po edital yeah okay Lady Grace get comments of viewers one end comment tia chele ken mere mamot no comment tia chele ken mamot men ni hi YouTube Okay. Bene kele wadong ya gi anna meru lulu lok mana na angin lok bet mo pol madong para mo dong going through it and amir wajini I lok mo bet ka lok ne almost dong duwe chiel mo karo ne wa bet ka lok lok ni dong wa don ne ma pierre ngwen ma pierre ngwen pere tek ma chalu le yuda ma go bet ya rob ma pierre ngwen ni ma pierre ngwen ba wa ya window don no a promised land Sidong ana wa chur mo pung ia lawa nyo kambading pin wa kapia ngwen sidong mier wa nena la chuno tam na la ngom mier wa nen wa bir ka lo kum teach atamo ino gina chen ma mier be list ni ja kwano list ni tia beach and kim get here lo ma teach me a chen oberu mier wa bet ki yot kom
ki yot wich kada wa yot wich le ba churu pe wich ma be ba de man mental health yeah miro bet kede miro wane men no bege mangi wa ker dong tam rojo pajo kida miro kidira kede kidong Mary one amir no odur ki ko parlament wa betu chwe man ti ko ni no ti ra bo chwe nyom no ti ra ni la chwe ni ba ala amir be kenyu mi dano ti ra chwe gemar ge nyome dare nyom gu bedero ar chungni great no would have been a cheer, Rurem been a cheer, Pian Kagabino, but you don't know what my dear. No allow, but you're done, I don't want done, a promised land. Kiddo mad decade, I'll be the mere one, day wa, kind of miel, but what new, what they are, okay, me no day tea, Kidung, Amir Boy comes a line from Gina song of Lawino. Lawino Mielu Kawaka ni we otama Kitora Tora the Dana Yotoro. Those sang beauty manot shaven ma ram waka kede. Murjim Amiro Dukshen Kidung. Ange bene ikin mano wak nyo wanero ni be ene tuho yang wala chwe wa yuek mada pituko tiru pituko ngwej jim makuman wa miro dukchen kadong bino enone miro bo bet king reasonable standard of living ento we all bet ye ene log makumbe bo be log lo picture be rio teach miro bet ye how standard of living be on mede kid big amir mel macharo backlog daga tachwe we actually we for we come la chwech then a paramo building kidi o maraj mede don't know we lo come la chwech so ber maraj mede ber kini ye peer attack L'autre mibla where he be looking ike beti uchichi any man where no dok lo oben lo kubune oben katene and do you aiming at one direction ni miro wa do ma appear and when miro manena la chat tam ni chaka ke area ni no ni ka gok nyu down tie miro me mo kenne o tuero me ne bene Christine Moderator. and then middle way to do it Yeah. I belong my knock here, make Uncle Paul. Look, now, look, my aunt now take a piano cancer, my in the law, 40 years, yeah, Ronnie. Look, my 40 years are Ronnie, and one actually be what he, can baby, yeah. No, my one what it, my bear. When you know my one what on my right, move a romantic along we were. The 40 years, ma'am, one appear and when Mutime, Egypt, Israel, by Israel, because Gian Lutela Israelites, Sarah, on your Israelite, clever to Padang, Gian go chow war job money. Till I trade do watching me, Pian won't fruity war job, and it poor when you locker. I'll be there with promised land. And to Madame Titer get promised land. When you are weak, can you? Where John Madame, I go Aki Israel. Good to Matiana Makinualogi, Makicha Piatogi, Kicha Funugi, Funmati, any good donio is the promised land. Tell up anyone at Juliban, our law, mere one game, warm, one or two on my right, working Nanki Yupo. More Mangar money channel to my right, Nanki Yupo.
Lutela ma wan wa ticket ene ki chak funyo gi ki yu ma ti yu ma lupa ki yu parba ki chek ma bejo pe wa ber ka timi ji mo ma tiki injustice chi wa tamane wan Lutela chuli mo kan ti ma giti parliament kinyo ma giti ka timi injustice ka e kuma chuli la war ki kuma dak be kuma chuli ma giti yu ke chika o tika timo gena kumeno promise land beru bo ka na po bo biom wanga wan wen wa la ka chila no ni ya ka met kong ni manak ken bar lok pa season ni pia te ka no twar season ya jogi ni kama leng wa ken twal kit twal ne ulu konyo dan enen ala cha ka kenyu petting aro mo mati perfect every day da wen tika fonye be da ko ba tika fonye wa ya sa wa sa gir ko ma po anko po no mi ala Yeah, apoyo. Paul Medi. Okay, moderator, apoyo. And we will, manena logo com sovereignty bill, logo com, Jamagiluan ULRC, Uganda Law Reform Commission. We actually will come legislation man makemiro kelo ne kono ne Land Amendment Act we kangom mati nono kitma oblique ologo mabe mada ngom mati nono I define ngom mati nono ni ning pian ngom tije pol ngom ber mier ko yue ita ile mono en ber falo yue si kong roche donc I dir ma no ni tie do kap cham nok check makaro kita chorne chi definition ngam bi wajini ngom entino pen ngom mo kana tie ngom team dua ngom actually ngom yo ma pat let tie ngom tie lok me ngom kitika timune ma chalo arop kitika rob down ta tek pen du pe sin dano megisi ma ngom pa jomo kana maya ta tere ngom eni kitika kelone piani customary gonna low machon ma we no ka lo ken no mi to er me ngom ising land commission me actually land commission o ti chiel commission chiel pe in ro no ngom ma pe I work to bor land commission do ben pe ro no ngom ma mi title matwal pe bi no ngom kidim ni ngom no ma release kage ini bino ma chalo investor nyuru kit kita ini merti kere ngom inuni ki mini lease me mo money 99 years chi tigi ngom ownership pe bi lok kulo te ngom madong ti chuli mi obet ngom pa chuli pe tar wil ngom ine do mi matwal ene mi lu gena lu memo manyen no mer kero ni mi gu ngeni lo alo me lo ma biro lo ngom ki tiga kelna ka wek ki kel lu rok udani lo wa go dog wigi lo matwal so premier ki ye kira alo mo land law ma yu Buganda yang part wachono milo land gini enano part premier ki po constitution ma 62 po ko yemi no le weng karamanti ki land law gi karamanti ki land law gi the feudal system parts of Uganda chalo Buganda Ankole ki Bunyoro kingdoms in the kingdoms it is legislation about regulating kitngongi one in unitary relationship with government which are actually Lang, West Nile, Bukedi and so on what typical land system of machon based on customary land in premier loke akajo money mangom gi peke it is not our fault you like la chwechi go bimi ni ngom mo kan no endo pengar no to ki ngom ma chwe ni ngom ti no bir ga gene akero lu rock obediere me chalo tricking down but down char ngom gi ko bol rock you know ka ki charo bi ga matwal pen du ni mo pe me ga ne te so ana wa ko men ni Lutela manyen ma ti ga bir ni unen lok me ngom pe ki bol gi
Unfortunately, legislation more can Johnny Mero will pass. Pian Kitawa in the western region, the MPs more from low provinces are deck Mukan only wang. So Jimmy Wang, Jimagaloni democracy, may Uganda ni, they lame Tilangolo, the democracy mati. Apoy. Ana po di fel. Yeah, I look my bad. I'm here, man. Pro ni ngom kedi bet tuolo. And no teacher money tie. Ana po yang ana kwa na ya tede. Ma choko no ki got a to. You know, kay now got a to on a map. In that way, ngom madung. Ini peke. Then down up around the yubu. Adgi we got. You know, ngom kumu no kachade in an official map. Nancharo ngom marui pay. And so, Gorato is such a resource. Ma konya chuli ma patu to pen. Pi ma mol ki Gorato. Being pi man begin. Ma me yet man no leader did that. Ma an mera amia mera ma charutam ki chala ami womi charutam bod yo mati on water resources. Awe ujon ya chuli ba poko pi. Chiru chala Gorato oneno kita pi mol kede. All you do is you have to pipe it. Just pipe it. It's already clean, you know. That's the resource. Ma wana chule mir pun mati ki resources ma chal kumeno. Pedako ke bir boni o ke yuti tuolo ngaru kan dog bin na makone. Atamo no benek man kere wa ye. Pangi kangar viewers comment modak tie. Lady Grace, viewers comment doctor omede. Okay. Christian kwani oba? Tika watching kani keyboard okema. Keyboard okema message keyboard okema. Customary land must be protected. MPs should not be divided on this issue if they have the best interest of Acholi at heart. One of poor the 12 Mr. Kenya. Man tam be madama ini me and gin ma one wakelo you bakomane where wari wabi tam ke MP where kama guri kumwe mi organ guti ya kachel ma poe dwan. Okay. Dr. Mo comments any panelists take comments magwag give me in the final one. An mara pull dong panelists gulo gina peer attack and protection guako resource mauna tie and ngom eno ay peer attack kita la dit public suwajo tie kakimukana kabedu wilo mukana magitika gina katimu tijma tek yo kumeno kita en wajo ya Amazon ni pol karana beda mi en chala nyut gina mier watimu mier ludiru Lutela ma tie tedera tirane mier kiti kwedgi Lutela bemen magiti ot keto chek wange ni dong pol gubeda le ento umier kinen ma romo tich kilwak ke jinko ge wek ti kilwak umier ket kit yo mo me documenting choyo pin log me ngom wa wek ka gwako ne tie no watie ki gine ki chaden manyuru I choj kita no jemi tie kwede eni weng gina miero ki chak timune ange ni Lutela mukana tie magi chwin gi tie me tich kilwak mier pe ki bol gi gina mier pe ki bol gi chen lu gina Lutela dini beno miero ki ti kwed gi
kita ini waju la this season ni lok medini mier pe ki weke so lok medini pe lega ke kanto lok medini bene lwenyi kum jemi mano diu luak kita la dit public su waju ke ni pe miero ke giving up pe miero ke ilching malo madoke kum jingu kolu pu lok ma cooperatives mier ke nan kita chek mogo tie ma diu dano diu lu chat madon weko kagu binu gi buro lu pu umier ki gina kinan yo ma jweko eno ne wek wel no tie ma cooperatives gina romo keto weko peki buro lu pu ma teno ana weko mega kenyu tie jemi ma ke romo timo ne ento pol jem ne an weng mier no ki tiki joma tie piny i kin gang atiko ne an Lutela ma kin gang Lutela dini ki group moko ma pe jenge kum gamente apoy An po det wal. Okay. Man be don't care the way I get me you team. An po panelist do you? What when you Fred ngam kwe we don't and po tie ko lo mano and Miriam ne. Adwa dong you chen bot Lady Grace my and tie host we dong uloro. Apoy Darwin, apoy panelist, apoy moderator, apoy gana doro, gana matien, log matien. Jo magubedo ka neno ne nyo magubedo neno la chen ko chiken ano walego winyo mabe wanen wunu chapiata birne jo kamano oya